فیلم در هنر کرد مانو خلیل در فستیوال فیلم آنان دولتی یا فیلم افریقیا، آسیا و امریکا لاتینی ده لباجار میلانو سه خلاط تایبت ورگرتن. فیلم در بش سینما جوانان ده جبو پیشبرکی هاتبو هلبجارتن وکه باشترین فیلم خلاط ورگرت و خلاط باشترین فیلم جبو تماشاوانان خلاط جوریا ماموستین میلانو جو ورگرت. فیلم جیران چیروکا زاروکا کی کرد 6 سالیه گل گندکی کردان لسر سینور ترکی و سوری دجی لسر مالباتا ویجی هنک جیران وان هنا فیلم نالبرا وان مجاران دکره چه یعنی ته مجار او با هاتنا ما مستهکی بعصیرا که هول بدا وان آسیمیله بکه نفر و دجمانتی دخناوا وان برنگکی تراژدیک بشویه کی ایرونیک ظلم بعصیان لدجی ملت کرد و دیکتاتوریا رژیم سوری تینه زمان فیلم فستیوال فیلمان آناف دولتی یا میلانو جبو فیلمین افریقیا، آسیا و امریکا لاتینی ج 29 نیسان حتی 8 گلان بردوام کرد. فیلم جیران یکمین فیلمه که لیستکوان عرب و کرد ین بیانی به هفرتی دا بشدار بونه و بحثا روشا کردین لسر سینور دکه و ظلم کوهاتی وان. حتی نها فیلم جیران 22 خلاط ناف دولتی ورکرتنه. مانو خلیل در هنرکی جروش آوای کردستانه لباجار برنا سویسرا دجی. جه سویسرا باجار برن مانو خلیل میوان منه مانو بخیراتی پیروز ببراستی کیف آمد دما دبینم ده چی کیجان والاتی یا کیجان باجاری خلاط بخورد بی مال بخورا ودگرینی تشتکی خوشه تا حتی نها گلک خلاط ورگرتنه سر خیره بمانو گلک سپاس خیر الوتوا به خیر الکردستان به او یعنی یوک بیجن که خوشی کراستی گوا گمرو فیلم کی چت که گلکی عذاب دبین پیر بصالات تد کار دک او داوی گوا کل جم تماشاوانا تيشانيدان وكيفا خلكا كيفا ملتاج فيلم رتي راستي خلات وقت تشتكي دبر مسليري يعني راستي فقطاق مرو فيلم تشيت كفيلم تخوازقو بشينه خلق تماشا بكن تشيروكا كردا تشيروكا خو ام شاني دنياي بدن ام ببن بشك جوي كولتورا سينما دنياي جاغاغو خلاتين تشتكي دلال يعني تشتكي باشا اوجي هناكي خساراغو مت فيلم داي هناكي بتكرج مر برنگكي خلات مانو هناك دوستي من سينماكار هنا دبیشن تخیر د فستیوال و خلاط این فستیوالان داتنه انت پرد وان داتنه براستی وسایه نه خلاط هنی یعنی ما خلاطنا مثلا پرجی هنت خلاط بری پره هنت خلاط ده خلاطات تانية مثلا بري محكمة المونسي ترين بيجم يعني 45,000 اورو باشه خلات دان او جيش بكم فيلم لبلجيكا ام تيخن سينما دي يعني خلات هنس تصدي يعني لسويسرا فيلم ما بري دمك الباجاري برني خلاتك ستاند 6,000 فرنك سويسري ستاند باشه بيجن يعني 6,000 فرنك نول قاسي قال لك ب 6 مليون دولار يقوم خستبو فيلم دي يعني يا راست هر کس بحثا پرین خلاطنا که بنیره تاشکرت بيجي يعني ده بروبلم جميل يعني دستي تفكرينه انا ما سروا بلي فستيفالي مرو تماشات كل ورني بسان دي بچقا پره بكست باش مانو ازانم تل سويسرا لاوروبا قالكي بوبولاري قالكي ناسكري من ديتي فيلم انت ده خلق براستي دكافنا دوري بالسدان دكافنا دوريج بكل الفيلم انت تماشا بكن فيلم جيران مساله چبو مانو يعني تا هنرمندی ناسکری ین نکرجی دوی فیلم دا بشدار کرن تا دخواست چه بیجی دوی فیلم جیران دا از بیجم راستی یعنی گفت مه هیل چیکوسلواکیا دخاند دوی دمه دخونک مهبوگو از چیروکا خو چیروکا قامشلو چیروکا او ظلم و زورداریا کو رژیم بعثی بسر ملتیم کرد انی از بینم زمان يعني بريغو مرو بمر هردم خونك مرو هي تخازق وي خونه بسري بينه اجا مش مرقكي جرينج و اثر مساله باخبم دايكام ج سرخته بو دي بيرام جراي كمين غواكم خالاني خو خالتيكي خل سر سينور ديتن بيچوا جالي كي دا عسكري سوريا بوليس سوري جالي دي بوليس ريجيما تركا بيبچرنگي
بچرنگی بمرد دان و دستاندن خبریانی و قربالغی و نفسر مده ام وقت کلابوند بن دستیواده یعنی دواکو از وی چیروکا هنی دواکو از وی ظلم و زورداری هنی برنگی کی انسانی برنگی کی هومان شانی بدم راستی یعنی مثلا لیستکوانا و ناسکریا لیستکواناش بو دنیای او بخوان نول قاسی گرینگ گواگو چیروکا فیلم تنه نکه دلی خلقی دراستی امام بینن مثلا فیلم منها براستی ل 220 فستیوال جهانی هاتی شانیدان یعنی اینها مثلا چند روزه دی ویل سئول بشانیدان بوسان بشانیدان لکوریا الهندی بشانیدان لامریکا در باز سینما دبل کانادا دویننگو خلق یعنی ملت بفیلم بتگردانش برگو چیروکا وینا چیروکا انسانیه چیروکا مرواتیه لسر مثلا رسبكت يعني مثلا حرمتك قرتنا انسان هفدوره داخله وايرو مثلا اوروبا بينن مثلا تشتي قدنا بين روسيا واوكرانيا تشد بيتشقان ها ايرو افتشتي يعني لازم جمرو مرو حرمتيش يدير بقرش فكره وير بقره جهابونا وير بقره زمانوي اولوي تش كولتوري بجنسي بتشرنجي بتويكو مرو حرمتش يدير بقرجات في المده فيرنجي هاني جراي كمين قمهشت لاستقبالين عرب لاستقبالين كرد لاستقبالين جهانيجي بهفر برنجكي انساني فيلمك يولو بناوي جيران شبكن وراستيجي ام سربي مثلا جيرانتيا دلال بهدوره داخفن يرو ام نبنا سي ملتادنا فارس وترك وعرب يعني بكنوا نكن ام ملتي هاني ام جيراني وانا او جيراني منا يعني ام سنورا جنا حدود ذاكن او هردم بيجم اس ام ديوارا جنا حدود افا بكن ام هر جيراني حدود مين اجا تشتك تاني هي دريكو ام برنجكي حرمتي حدود بقرن وجوزارو كيما الباتيه ما وخلكي ما لبيشروجا اخو تماشا بكن وباشيتي وبازادي وبدلباكي بيجي نسبركو باص بو صاله بيستو افضل زورداري ديكو بيرا كرن ايجا پشتی مانو پشتی جیران چل بردسته هيا راستی پشتی جیران نکه دو پروژه هنه الپیشام يعني يك جوانا راسي بروجاك ناف نتويه بروجاك سويس از ناكا تفكرم وقت بجم از داتينم سبقا باني وينا سر ميزيني ككيجاش اجروك اري جا مثلا و درباسي جياني درباسي ناف خلقي بجبركو تشكرنا سينما جراستي مساله فينانسيه دبكم روزانه بكاغلو كيجا بروجا و كيجا الي كاربك يعني جي كارناكا حتى رجائيرو جبو مثلا ما كردام مسر كردستان باكور تشكر سر كردستان باشور تشكر با كردستان رجواجي ابو فيلم دومين شدكم نها تشتك معي كردستان رجلاتجي معي دبكو امروجا كيس فيلم كيسر كردستان رجلاتجي ازي بيدار كردستاني يعني امام شابك او جي حزيميه بالو تبيره تما نودو يكبو دبو تو دمل تشيكوسلوفاكيا ابو يعني سلوفاك وتشيك جاب جدا نبون ما هف البونيه ديتنال المانيا نودو دبو نودو سيبو نودو يكبو تهين وكا خد جوان مايا ها تو دمجي براستي جوان بو ته باش ته بيرام هر جهاتي مايا قالك سباس كيف من هات كنت جبرن ج سويسرا بوي فيفاني كلك سباس راستيجين هات شلك بتوك متخصص بيجم بو فستيفال امستردام هنا فستيفالك نوتشي بوي ام دنگ وگو كاكي ريبردوسكيجي گوت دنگ كردا ام الدنيا بلاف دكن ام هيدارن كو خلكيما كردما كو كاربن يعني فرصات بين ورن تماشا بكن امجي ام دچن ور فيلم ما فستيفال فك ابجي جافك نويه جافك نوت كفناف هنرا كردي د ناف سينما كردي د هيدارن گو بيشكتي وام اليكاريا فانسانا بكن ايكو خباتا سينما كردي اوروبا يعني الدنيا تبي بلا دكن اليكاريا بكن سباس بوجي قال لك سباس مانو خليل در هنر كرد سويسراج باجار بيرن ميواني مبوي زور سپاس بوجي تماشاوان اینجا کو تماشا کنید